Mudhani wa umundi yemwambio wa wiki nenda unene akindukita wa itheka kuthowa ngali kuthowa nyumba ni chao ya waile usisia nundu andu makoni yetu kwanza baaju kwa itheka na nyumba we muno ba kwa itheka ju elandi ju andu makoni yetu Wesevya mundu ase muna naendie neka search nendia iba ina title deed ina na juni nyonga le na hakana na akilia payu lindoni linoira pau Jona ngeli moka hai kwa nongi bai kwa yumwene no ni chawa ile usisia mwithukesia wa Athiani ila watu kuthowa kitheka ni chao wa ile kusisia ila waka uthowa kitheka nundu aingine make ukoni wa na mundu ayambi ya kwasia yune na beni wembesa nyi yuna nisia ndie na ndiye senga itonga na mundu wa pressure kwamba ni tukali mundu sionde ikambata ndaka Wala ni pressure isa ni wejune kata. Wewe mundu no kuye niki pesa si yake umandite pesa si yako umandite na yute ya yaku uketa uimanda pesa. Wewe utho kila kitheka na kiithi na mundu. Na ichoti na naona mnani wo mundu no kengwelesie iyo ni chao wa ile usisia yulu kana ibindani ila utho wa kitheka. Kindu chambe. Kwiselanzia sionde tumia binu sionde avoid usiye ndukese ukoni whether onenda ni kwesa ukoni wa mwa it will be too late kana at least with ya notatete abako na mwana makoni ya moivie ende kindu chambe wa ile usisia ni chao mundu lo kuthosia nitina ukuthosia ndo kwa maneno yake muonane au nenge akuye title deed neno ya kitheka kiba manili uthiosisie enda kila kithekani Ula mudhanga, ula muunda, thiyo sisie. Pawo otewa. Ni 150 by 100, thiyo sisie. Nelo wenyumia wathiwa kwa manana mundu su na wathiwa sisie kithekachu. Esa enyumia ota. Lili kana bambe silingi una esa iba. Maybe no tikiti wako. Hiyo ina shida. Hiyo si hasara. Esa enyumia uthi. Ukanene na atui. Nondu niki ya ponde bala pena. Enda nikitheka. Pio na atui. Ona akubala wikala onethani bailo uyo na atui. Kwa kubala wakite kuyo twi ya ukambani kana bala wakite ushagu uyo na atui kondu we utho wakitheka ke uma enda juba uoni we kitheka ti ukulia tu yemo kulia ti pe kitheka ke neti we bae chu kitheka ke mwene ili hata mwene no ona ti lazima matapika nani kutho Mwambi yao basa ni wetha mwiwite mundu kwenda thosia kitheka ha bukwanza tuzuni mundu tunenga story Mwano umutu witui no ya nape ungiwe ba ya no ngiwe na bangoko nimeuthosia na yu uyewa umwe yakuya lakini uwe bae uwe tha musio unja mwiwa no seleke ndia mwiwa no seleke luketukisi mutu yusio weka mutu yungi a different one nongi muno yulu wake kila uthowa nondo ainge niwe thia itheka isia na ngusanisio Wani kitheka kieni cha mundu na ne wa muyota mwana nyinya matese. Na noenda kabule kazi yake obu. Wite wa kitheka kiena tubule. Tio thugu. Lakini makwatianite haina shida. Indi ati kitheka nikini kitothe kiena ngusanisio. Kana kitheka kugethia kitewe andu wangi. Kitheka kitheka kiene kwani kotini. Na mundu nundu ena bata wa kwenda mbesa. Na ne wa kwataka thithia mundu akwarakishira muno kala hata hii niwe sibe bandu ni train ndaye babi siasa na hii bena kalon nino siye bandu ina june sa uchaji wa muno ine nda utumia tupesa tu we enda ikwatitisi ya gwaka ibelo ni Yesu mundu akwa ambaye kana kiteka chu pio ozone wana ni wambe kana nuwe sa ukoni wa pio umana kiteka chu pio na wa minna kuthikwana na natu ya ni wathi wana kiteka ke kana land Yesu kana plot Yesu tewa enda basi okimau enda bakatani enda ngalikosia Kangundo Road ninene yolo aba musini wa ilobi itheka mbingi plot mingi seta musini wa ilobi wenda kethia sio no rusa ni endene wete wa kitheka yesa ithi ya title deed mwena andu watatu kila umwe enda title deed na neno ni kuona ni enda yukwa lands withi ehi mwene ningania na kiyate wa mundu by the mwene no wenda title deed yube mwene la original na ndakita na igala mwingo nendu mweba mwe andu ana atano thanda tuka noeli
mutewe kitheka ki nondo akwithia pe watu ikano mundu obu omulusa ni wonie kitheka ki mwene myake leta tu ina no mane nawe ukendi yunwezi maisha no momwe yuguma ko wakuni ndola no mana me na ndola no sia na india mbauka kana mbe ikalanga ai mana pass ayuka yote yakila kitheka na noe pio alosa ni matu yekuo ona mabisi ni ama itheka we haidia etumba mundu silingi ni miongwele hainewa title deed uyuko itewa la title kila kitheka winewa title mana pass ni na title deed ni meanata wiwete mundu ayene sia naka na wakitheka naka na minana alikana twamina myakeli nona mundu woka ambia bae kwapo waipa kila kingi ni kusisia investigate yulwa title deed yesu investigate nela wana wathiba aya ubisine wa lands nondo whether akatels mbinge byo nyendienda ukenga na tina mwako tiyete wetakawo ila wathiba aya ubisine wa lands na wathi wethia ubisine wa itheka wathi wethia pe mundu bu kwenda kuteja mituki ningu process ya mituki ningu sisi mituki ndo mathoka alio na yesu ndani usaje by the year isanga nwana we na akunondo we naraka we nasia na ngiri miongo 3 tembinge yona nini we monenga ayo sajia ungu muthei we kuno chati we kone hako ni wengine miongo 3 maisha metatu na kile kitheka ba yote 1.5 million kana ngili maana 3 kana ngili maana 5 wase mbesa siana mbingi na 30 we ulu na time ya kuela wasia uje saivi ya na kweli no koniwe kodunne kana usiye kukoniwa na makwa kuiva no ka ukewa iba commitment fee ya kitheka kinundu nika hot cake by the way kiene kana ndo inge sisi we no iba commitment fee like 40% kana 50% ibete ndukawe hai we ndukawe kanacho ndukawe nundu wiba ikengwa kila nisini hati always ni waile ku sign agreement wetikela no ithanguni mwamino sani woto anakuiba like 10% ya mbesa ila waile kuiba kitheka chone enda kitheka kiwititwe kitewa na milioni umwe yuwe evangeliana 10% lili kana total amount ya mbesa sio ndila kana mbesa sio ndila waile kuiba ya kitheka ki kangulia the kete kinyoba yaka yasisinzi hizi na nduete wo running mate yoi 100% kana ile kwa mbesa isio ndesi akitheka ki ebindela kitheka ki wati ya wethi kweli bayo kenga ni wibo yulusa ni wibo na document ni sia transfer didwa process isu ya ku transfer ni wo ukauka ibasionde otaona kwa kuthosia ngali ndukete kila utewe ngali ni mundu mutasainita agreement. What if eza ukakuya ngali isu yekie uyo na logbook ya ngali na sio ya niwa uketete ata ainena kuibie kana mundu akuye yui account yakwa ina thinai no isini kwa better monona vengi gita unenga cash kimbia semba bio time kusembe ndukete kile pesi ndo utailo buyangu niwese mwithukise maisha hata ka utede nondo ndeku imagine nyetina yela yute yaku weta wimanda ile besa siaku uanite so hardly wekete biti uti yeto ukamande wesiasia nondo wakuyiwa na wewe uki ujanja kono nasia sisi withie ni wati ya kila cha ile procedure nesa nainde wa mina transfer wa kila kindu chonde and then kitheka title deed ne and then wethia ni valid I mean ne yawo ya mina transfer wa ya issue wa then we sitwa ya ku kwa land registry na yuba you either you still we involve lawyer enda we nake enandwe nake manda wakili umwela ndina umwela kwenda kuthosia kitheka chake ilobyo yewe na yu enda uthosia wano wa muthosia na ndi wete wakili amwe baithena wano ndo wesia tetwe kindu genuine nela waitie wakili adie kwa sachi bethi wakitheka kina ene angi andu wangi eli manengeti wi wakatatu na ndi ukwenda utea wakana mena na indi pena mwene ula original wakitheka utakita wina mathangu nesa
ni meana tamake theka chu kisa winao ni waye mbesa kana iwanenga ni mbesa yaku isia iwe kono either we metho muthikisia la utho wasindu imwe onelo thiuka bawo kindu tangwa either we metho we muno yokona kutewa online. Don't pay before delivery. Kila ni sini ati ni ngwa watho wa ni muyo watho wa bichwa iba nondo aingine makoni ito na ambako ibani kana tuke muyo waku ngalini ona kabawe ukamanda ibinda kana katuma mundu we Mombasa wenda kutho wakindu cho ni na kilobi kabawa kuni ya mundu kino masembi ni na ngwa ngwenda na jine ya chathi kana ni na bata ni na gwa kinu ngwenda ni na machine ngwenda na nenda kwa ndaya umbuse ndo ha mundu naku ayo nenda kindu na kike sumo ndima ndaiwani odhiambo ndo na umutuma wengaliko isu ya nenda kindu na ni kilungu ndaiwani mundu we enda ni kindu ngwenda kika jado ndaiwani mundu we na kuuga jado ndo na utuma onetha ni kunia mundu mbathe mundu we bana nitume at least kika bala kwi uitumaniwa wiwe ambai ba no kana indi tutumania. Yes, amweni metha genuine indi ya ingi na la metha mea losa ni kondu ila we metho ila utho wasino nondo ndukese kuyiwa ndukese ukoniwa wambiyo tunenga wizina koniwe bindo jimwe haya nita watina kindu wa musembi kauya bandu